салом, мо қарор дорем дар ҳайат реҷенси душанбе дар оғози чорабиниҳои иттилоотӣ оид ба маъракаҳои тағйир додани муносибатҳои иҷтимоӣ рафторӣ дар чаҳорчӯби лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариши сармояи инсонӣ дар Тоҷикистон. ин лоиҳа дар назди вазорати молияи ҷумҳурӣ таҳия гардида аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ сармоягузорӣ мешавад. бо мо бошед то аз рафти баргузории чорабинӣ ва натиҷаҳои ба дастомадаи лоиҳа бохабар шавед. оғози маъракаи тағйири муносибатҳои иҷтимоӣ ва рафторӣ дар душанбе таҳти шиёри Нумӯи Тоҷикистон сурат гирифт. мақсади онро ташкилкунандагон таъсири мусбат ба амалия ва рафторҳои волидон, мусоидат ба таҳкими муносибатҳои байнисоҳавӣ дар дохили муассисаҳо дар сатҳҳои миллӣ ва маҳаллӣ ба зиёд кардани талаботи ҷомеа ба хизматрасониҳои дастрас ва босифат арзёбӣ карданд ки раванд ва натиҷаҳои инкишофи барвақтии кӯдаконро беҳтар мегардонад. гузаронидани таҳлили ҷонибҳои манфиатдор барои фаҳмидани нуқтаи назарӣ мавҷуд буда дар сатҳҳои гуногун қадами аввали чунин чорабиниҳо мебошад, зеро онҳо ба аҳамияти ҷалби волидон ва парасторон дар амалҳо ва мудохилаҳое ки ба беҳтар шудани натиҷаҳои инкишофи барвақтии кӯдак мусоидат менамоянд алоқаманд аст. махсусан тағйироти амалияи рафтор аз нигоҳи лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариш сармояи инсонӣ бисёр муҳим аст ва умуман яке аз ҷанбаҳое ҳаст ки лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои густариш сармояи инсонӣ пиёда карда истодааст ва муҳтавои асосии ин маърака аз он иборат аст ки ҳамаи қишрҳои ҷомеа хеле фаъолона ҷалб карда шуданд ва дар ду сатҳ баррасӣ карда мешавад. дар сатҳи миллӣ аз нигоҳи сиёсати миллӣ, сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар сатҳи маҳал, дар сатҳи ноҳияҳо аз нигоҳи ҷалби чӣ тандурустию, чӣ маорифу, чӣ дигар соҳаҳои иҷтимоӣ хеле муҳим аст. ва бояд қайд кард ки лоиҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон барои сармояи густариши инсонӣ дар Тоҷикистон лоиҳае аст ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар симои вазорати молия, вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва бо маблағгузории Бонки умуми ҷаҳонӣ пиёда шуда истодааст. марҳилаи аввал таҳлили андешаҳои ҷонибҳои манфиатдор дар сатҳҳои гуногунро дар бар гирифт. дар ин асос гурӯҳи татбиқи лоиҳа стратегияи мукаммали иртибототро таҳия намуд. он доираи васеравишоро барои тағйир додани тасаввуроти ҷамъиятӣ ва баланд бардоштани огоҳӣ дар бораи аҳамияти рушди барвақтӣ, аз ҷумла ғизо, нигоҳубини ҳамаҷониба, ҳавасмандкунии барвақт ва моделҳои алтернативии омӯзиши барвақтро фаро мегирад. стратегия ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи маҳаллӣ амалӣ карда мешавад. дар ҷараёни татбиқ намудани стратегия мазкур намояндагони ширкати РСМ Тоҷикистон низ даъват гардиданд. Саурав Девбхата аз Бонки ҷаҳонӣ дар оғози чорабиниҳо иштирок дошт ва нақши онро муҳим арзёбӣ кард. барои таҳия намудани чунин як лоиҳаи хеле муҳим дар миқёси ҷумҳурии Тоҷикистон зарурияти он буд ки дастрасӣ ба маълумоти инкишофи барвақтии кӯдакон ва фарогирии кӯдакон дар соҳаи инкишофи барвақтии кӯдакон бояд ки зиёд карда шавад. чунки то ҳоло маълум аст аз расонаҳо ки аз оморҳои вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон маълум аст ки 20-23% кӯдакони синни соли то мактабӣ фарогир ҳастанд ва мо итминони комил дорем ки ин гуна лоиҳаҳо барои фарогири чунин кӯдакон дар сатҳи инкишофи барвақтии кӯдак хеле муҳим аст. чорабиниҳои мазкур бо ташаббуси муштараки вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустии Тоҷикистон ва вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд. ҳадафи он баланд бардоштани огаҳӣ дар бораи нақши рушди барвақтии кӯдакон ва сафарбар кардани кӯшишҳои ҷомеа барои дастгирии фаъолонаи он мебошад. дарки аҳамияти ин кӯшишҳо ба ҳар як кӯдак имкон медиҳанд ки тавонои худро пурра ба даст оранд. дар оғози чорабиниҳо ҳамзамон намояндагони ширкати РСМ Тоҷикистон низ иштироку суханронӣ намуданд. онҳо ба ҳозирин чанд мисолу таҷриба пешниҳод карданд. яке аз нуқтаҳои таъкидии онҳо ин пеш аз ҳама нақши падарон дар инкишофи кӯдак арзёбӣ шуд.
لایحه امروز سالی چهارم می شود که آغاز شروع کرده است به فعالیت و گفتن ممکن است که همه چاره‌بینی هایی که در دایره لایحه گذشته ایستادند این روانه گردیده است برای انکشاف بروقتی کودکان در جمهوری تاجیکستان و امروز چاره‌بینی که می‌بینید این محفل می باشد که برای تغییر دادن مناسبت اجتماعی و تغییر دادن رفتار جامعه اویلا برای انکشاف بروقتی کودکان. یعنی امروز طرف‌های دیده برآمده می‌شوند که در اویلا از روزی که کودک تولد شد الکی با کودک معاشرت کردند، معاشرت درست کردند و کتاب خواندن با کودک. امروز اگر دیده باشه در همون نمایشگاه‌هایی که امروز برپا نمودیم ما کتابچه‌های تهیه نمودیم که مادران می‌توانند از بس که کودک خرد است از روز اولی و آغاز حیات کودک خصوصا در 1000 روز اول حیات یعنی باید کتاب خوانند، باید با کودک معاشرت کنند و همه این آورده می‌رساند به گسترش دادن سرمایه انسانی در جمهوری تاجیکستان و رشد و نموی تاجیکستان. یعنی امروز نامگذاری هم نمودیم نموی تاجیکستان یعنی رشد تاجیکستان با استفاده از انکشاف، با استفاده درست انکشاف بروقتی کودک. یعنی هر چیزی که ما آغاز میکنیم از روز اول حیات کودک باید آغاز نماییم، هم تربیه هم سالمی همش آغاز میشود از روز اول حیات. نموی تاجیکستان معرکه اطلاعاتی تغییر مناسبت‌های اجتماعی و عملیه رفتار در دایره لایحه انکشاف بروقتی کودک برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان و رشد دسترسی وسیع به خدمت‌رسانی‌های با صفت اجتماعی و تا مکتبی برای کودکان از سن بروقتی را بر عهده دارد. انکشاف بروقتی کودکان مرحله نهایت مهم در حیات انسان است و دیگرگونی‌هایی که امروز در آن آغاز یافت به کودکان و آینده تاجیکستان تأثیر باسازو و سهمی پایدار خواهند گذاشت. معرکه تغییر مناسبت‌های اجتماعی و عملیه رفتار با مقصد تجدید نظر کردن طرز معامله با کودکان در دوره پیش از تولد، بعد تولد و تعلیمی تا مکتبی آنها از جانب جامعه، اویله‌ها و مؤسسه‌ها عملی می‌گردد. این معرکه با هوسمندگردانی قرارهای با شعورانه و درست که به منفعت هر یک کودک روانه شدند تغییرات‌های استواری رفتاری را هوسمند می‌گردانند. Идет работа по открытию новых комнат центров развития ребенка, а также идет проект пилотирования альтернативных моделей дошкольного образования. Один из этих моделей – это игровые группы, это трехчасовое пребывание ребенка в этих группах, где они получат дошкольное образование. В основном это для тех детей в отдаленных деревьях, в труднодоступных местностях, где нет доступа к детским садам и центрам развития ребенка, чтобы охватить больше детей сектором дошкольного образования. خلاصه آغاز معرکه تغییر مناسبت‌های اجتماعی و رفتاری در چارچوب لایحه انکشاف بروقتی کودکان برای گسترش سرمایه انسانی در تاجیکستان تنها قدم اول میباشد. راهی در پیش ایستاده از همه اشتراک کنندگان جریان فداکاری، همکاری و عمل مقصدناک را طلب می‌کند. مسئولین بر آن باور دارند که با متحد نمودن نیروها می‌توان شرایط زندگی کودکان را در تاجیکستان بهتر ساخت و آینده درخشان و شکوفانی تمام کشور را بنیاد نمود.